Stari vhod v Postojnsko jamo. Danes sva na izletu s Špreso in si bova ogledala jamo. Naredila sva par fotografij. Evo, kako se ti sviđa? Za sad, ne? Za sad super. Kad uđemo unutra da vidimo. Ja, da se malo provozamo, ne? Se že vozimo skozi jamo. Otroški živžav. Jama postaja čedalje lepša. Z vlakom se vozimo. Strop, špagetniki. Da ti ga ne skinem. Evo, prispeli smo. Kaj je lepo. Špeso, ja. Bilo je lepo, ne? Super. Mnogo interesantno je bilo. Ja. Ali žao mi je što nismo mogli da se slikamo. En lep del. Evo, kakšni lepi kapniki so. Take in še lepše pa smo videli vse tam naokoli, ne? Kaj je? Ja. Vlakom smo se pripeljali, končna postaja in tukaj kromi reka Pivka notri. Pivka. Ajmo Špresa, voz ide. Ja, tamo gdje smo se slikali, izlazimo vani. Svetlo dana, evo, toplije će da bude. Evo, možeš da kupiš sliku. Kuda idemo? Kako se zove? Predjamski grad. Predjamski. Evo ga. Evo ga. Evo se vidi odavde. Lep je. U steni, visi ugrađen u steno, ne? Veliki ponori pod jamo, tam se vhodi v jamski sistem. Jame. Evo, zdaj grejo pa notri, da ne zatvorejo. Ma lo stemma. Evo, most koji visi, ne, iznad provale. Ako izdrži tebe, će i mene. Ja. Vidi kako je hladno. U gradu, stari del gradu. Strelske line. Zaporniška celica u gradu, to so zdaj uredili. Tu je bio stražar, čuval. Zopet neka samica, ne? Tu u osami je bio, to je se ga mučili, ne? Smo po jedilnici, predilnica. Je se ti sviđa? Ja, vidiš.
A to znaš, kako se pravi vuno, ne? To si videla, tako, kolovrat rečemo to, ne? Vidi, i za decu kako so fino imali, to treba da pokažem Ines i Elizi šta jo čeka. Lijepa okolica Žrdu. Ti, ja. Nemoj stalno gasiti i paliti, ne? Ja, to uzima struju, ne? Evo, tu smo kod roštilja. Roštilj. Za peku. Najstarejši del Predjamskega gradu. Nezavzetna postojanka je to bila. Preko teh mostičkov je splezal gor. No, zdaj gremo pa v najstariji del grada, jel? Evo, ja te imam na fotografiji, oziroma, čekaj, staro ognjišče. Ja. Kje smo v starem delu grada. Gremo gor. In tukaj so nosili češnje skozi te luknje gor iz Vipavske doline. No, stvar se še nadaljuje, vse do Vipavske doline. Midva sva pa končala obisk in greva zdaj lepo navzdolj. Navzdolj. Ko neka špilja, ne? Ja, izlazak Predjama. Ena reka zginja noter, ni pivka, unica, ne vem kaj je bilo tlele. Grajska stena. Kanon. Špresa. Čau, čau. Smo enemu zanimivomu delu gradu. Tu je zanimljivo. Ja. Kaj je tukaj? Lukna. Vidi. Padeš dol v ono sobo za mučenje. Evo, sad smo kod gazde. Dobar dan, gazda, ne? Ja, Erazem Predjamski, ne? Kako se osjećaš? Jel ti hladno? Jel ti doveo ovaj čovjek nešto što ti duguje? Je? Ili ga ćeš baciti u rupu? Pa ne vem, čigav sarkofag je tu. Marko trg. Ladjo. Evo, tukaj smo. San Marko, tu smo. Tako. Evo, za pres, šta kažete? Evo. Je, za sad. So se že zamotile ženske. Evo, prodajalca. Gotove ste, a? Nećemo moći da okolo. Ajmo dalje, Doževa palača, stara crkva, ki ima Ja sam slikala ovu. Ja sam... Ja.
Vidiš, ova crkva ima marmore iz čitavog područja gdje su bili oni šefovi. Ne moraš sve do toga. A? Sve oči tako. Hoće da pukne. Evo, i sad još fotografa. Je dobro? Super. Jel pukne? Ja skoro. Vidi. Ćao, vidi kakve duge noge imaju ove djevojke. Same noge. Jo, vidi, a šta ima, visi iznad glave? A ukupno imamo više godina. I cvikene. I više? Ukupno imamo 100 i više. 10 godine. Ja. Simbol moči Beneške republike je pa ta lev. Dovoljno. A simbol Kosova, vidi, Crvene kose. crvena kosa, UČK. Evo, špresa Lavinja hoće da jaše lava i odmah sve osjeća na hetema. Evo. Dobro je nasmijana, ne? Evo, oj, Breda je, vidi. Da jašemo lave. Pravimo pizdarije. Vidi, mnogo se je ugrijao taj lao, vidi kako se svijetli. I digao mu se rep. To ne znam zbog čega. Grobnica Daniela Manina in lepo počiva na levi. Po tej zelo ozki ulici gremo do Mosta Rialto. Gore jedno parče neba. Čao. Ja. Evo, tipični motiv preko mostička. Tam je most Malvazija. Most Palpi. Tam gondoljer ih vozi na oni strani, vidiš? Vidiš, a ulazi u hišo, vidiš kako se ulazi u kuću, ne? Ja. Veže barku. Doževa ulica, zdaj gremo Doževa. To je most Rialto, ja? Most vzdihljajev. Ne, A ni to? Rialto je to most. Zakaj je Rialto? Ja, tako mu ime. Po Pepiju Rialto. Pri mostu Rialto se dogajajo marsikatere zadeve. Evo, ljudje se ukrcavajo na gondole. Ladje, taksiji. Evo, naše dve ljubice so pa gore, na vrhu. Malo približali. Evo, nema Venecije bez dućana. Kako vama se sviđa? Od dućana do dućana smo išli, ne? Je odlučena. Breda, uživaš? Lejko se sveti vse, ko pasje jajca. Lepe stvari so, ne? Ko je lepo? To je lepo. Vidi kako sretan izraz na lice, vidi kako se Obradujemo. Kao da nas darujemo. Zadnja ura u Benetkah. Smo na mostu Pieta. Hranijo se djevojke. Tam en po strani Turen. Turistov kolikor češ. Slikarije kolikor češ.
zapuščamo Benetke. Kapitan nas vodi, vlačilec vleče ladjo, ogromna ladja na potovanje preko sveta. Evo, Špresa hvata uspomene. Adio, čao Venecija. Ciao, ciao Venecija. Pa do kraja, I pozdravi Hetama. a puno do